Chaino mpinji tunakoya na kutanga mazu kufuma ku mukanda wa Yohanu wansangu ya iwahi kapetulu kamu tukutanga mavesi 14. Yohanu wansangu ya iwahi chapter 1 kutangila verse 1 na kushika 14. Nkumi na kuchukulumbulu la chantesha licheno kanda chuirimwe nomu chulombeni mwani kulonda nzamba tuchwamini nuku. Tata yetu wekala mwiulu, tata ya mwanta wetu Yesu Kristu, chamwinu chetu nawa, mwanenu mwasweja kukenga na nkashi, tunasweja kuisakilila haluwinu kenga kwenu, chumuna chuinki umi, chumuna chuhembi, mufuku wejima. Kulonde yetu lelu, tutueshi kumona kutuntuka kwa mutena, kulonde yetu lelu, atutene ni hamu na nawa na handi mifukudinda lelu. Tunasakilili haku chuhemba chachuwahi mufuku wejima. Kamana kapinjikanu tunafuiri kushimu na sangu ya iwahi ya mwanta wetu Yesu Kristu tunalombi nechu mwani inkenu materu akutirira kudi antiriri ejima kulondacho eshikutia izu denu na kushaku muchima aburi kusekesha izu denu ilanga izu denu itueshi mwani kukonga mudimu wuna waditemeshereri kudi etu oshenu na muntu hamuntu kulondacho eshikuiruka mwalu mbulu kilansangu ya iwahi ya mwanta wetu Yesu Kristu. Tunalombi nkisu yenu yikari hadi antu ejima akutirira ku izu denu ifukudinu ni mpinjinu. Nkisu ni ujumi ni ukeleni wikari wa mwanenu mwanta wetu Yesu Kristu. Tunalombi na kusakilila mwijina dindi. Amen. Mukanda wa Yohanu kapetulu kamu kutangila havesi 1 na kushika 14. Anasoneki nawu hatachi hadinga izu dadingi na nzambi. Izu dadingi nzambi. Diwa dingi na nzambi hamu kufuma kutachi. Yuma yejima ailengeri kudiyena. Ikuekala chuma chalengeri ucha kubula yena kuchilengako. Mudiyena mwadingi umi. Umi ohu wadingi chejeji cha wantu. Chejeji ochu cha tongekanga mwidima. Mwidima iwatwesheri kujima chejeji ku. Kwenjiri iyala umu atemeshelu kudinzambi. Ijina dindi Yohanu. Yeni uwenjiri ekali chinsao cha chejeji ochu. Kulonda ejima akukuhelela cha kushimuna yena Yohanu. Yena hadingi chejeji ku. Wenjiri kulonda ekali chinsao cha chejeji ochu. Chejeji cha lala chenzanga mumpata ya munu mwishina. Chatongekelanga antu ejima. Yena wadingi munu mwishina. Mpata ya munu mwishina ailengeri kudiyena. Ilanga kwa mpata ya munu mwishina ya mwirukiruku. Wenjiri mwindi yomweni. Antu indi yomweni ya mtambu iruku. Ilanga ejima amutambu iri. Wainkeri wantawa kuikala anyana kanzambi. Wowenawa akuerela ijina dindi. Wena chavari kiru, ya vari kiri kumashihera, mwatongwe langao anchu, hira mwavari kangao anchuku. Avari kiri kudinzambi. Izu hidi kuikala muntu. Washakame ni mukachi kechu. Ichuku banji la lubanji lwa kulema kwindi. Lubanji lwa kulema kwa mwana katata umuhohu. Wenza la luwi ni walala. Na kwere nami nzambi, ukukiswila kutanga kwa mazu indi mpinji yenu yantetemena. Munumu mukanda wa Yohanu chunakuwana mkulu mpio wanu dinakuhana unsao. Wasweja kulema unsao unaokenga inzambi nindi. Muntu atueshi kuiruka. Unsao wakushimuna mwanindi Yesu Kristu. Adina kuchuleja omwekalilai mwanta wetu Yesu Kristu. Muvesi ya wanu nao hatachi hadinga izu. Izu dadingi na nzambi. Izu dadingi nzambi. Yeni udina kulumbula ucha mchidichi hinyi. Yeni udina kutena wakudi Yohanu hinyi. Nao yena wadinga ko kufumisha kutachi. Di wadingi na nzambi tatahamu. Yena kutachika wadinga izu. Mumukanda wa kutachika chapter 1 na chuleji. Nao hatachi nzambu alengeri uru ni iseki. Inkumi naku kwa adinga ni spiritu wa nzambu adinga na kuhita
Hinyi dameji. Nkumi nawo hiNzambi waosheli nezu. Nindi kuikali chikananga. Chikala ni mweno. Dichidina izu dadinga kukutachika. Dideni diziduna kufira kulumbula Yohani kudeyi mkwechu. Diziduna kufira kulumbula hiNzambi kudi echu ejima. Kulonda chwiruki nawo mwanindi Yesu Kristu kamana wadinga de koko. Hiya mulengeluku necha tonjo kangawo anchu amakwawo. Nawo mwanta Yesu amulengeri wadinga ikanyeru hidi mukumwani. Mulonga kanyeru amulengeri kudi hiNzambi. Mwanta Yesu diwalengeri ni yuma yejima. Wana kumulumbula kudi Yohani chachiwai nawo yena hiNzambi hindi. Mulonga wadingi na Nzambi tata kufumisha kutachi. Wadingi na Nzambi hamu. Yuma yejima ailengeri kudi yena. Ikuekala chuma chalengeri uchakubula yena kuchile ngaku. Kulumbula nawo yuma yejima ninechu anchu ejima. Atulengeri kudi yeni izu. Izu Hinyi. Muvesi ya 14 nawo izu idi kuikala muntu. Washa kame ni mukachi ketu. Ichukubanjila rubanjila kulema kwindi. Rubanjila kulema kwa mwana katata umuhoho. Wenzala luwi ni walala. Dichi izu dina kushimu nao di mwanta wetu Yesu Kristu. Mulonga yena di wadinga kufuma kutachi. Di wenjili mumpata munu mwishina. Mukanda wa Mateo chapter 1 verse 21. Nawo Nzambi atemesheli kanyeru kudi Yosefu. Na kumuleja nindi bai utia oma kusumbula Maria ku. Mulonga odivu mudidi na Maria dakudi spiritu wajira. Amulejeri nawo yena wakavala mwana weyala. Wakamutumba ijina dindine Yesu. Mulonga yena di wambaka mwina anchu indi kunshidi jao. Dichi Yesu Kristu chalala chashikiri mpinji. Wavai kiri mumpata munu mwishina. Yena washakamini mukachika wanchu. Ana amu mweni ayowanu na wakwao atwesheri kubanjira rubanjira kulema kwindi. Rubanjira kulema kwa mwana katata umuhoho. Wenzala luwi ni walala. Dichi Yesu Kristu kamana di izu. Yesu Kristu kamana hiNzambi. Yesu Kristu kamana hiya mulengeliku. Mulonga yena diwalengeli yuma yejima. Mulonga yena wadinga koko kufumisha chunu kuhaya nyaka ina hiti. Wakekalanga koko ho haya yaka yejima. Nao mudiena mwadingi wumi. Wumi owu wadingi chejeji cha wanchu. Chalala ana amumweni atwesheri kumona. Nao yena di kanka windi watwesheri kuinkantu wumi. Yena kanka windi di watwesheri kuka anchu. Mulonga yena hiNzambi. Mulonga yena wadingi na ngovu jejima. Nino mpinjuku eti ngovu yejima. Dichi kuhanda kwindi kwenzeri na kumwekesha nao chalala imuntu afumini kudi hiNzambi. Waleteri chejeji mumpata munu mwishina. Mwadingi mwidima bui wanshidi. Chejeji ochu chatongekelanga mwidima. Mwidima watwesheri kujima chejeji ku. Kuiji eyi mkwechu. Ichi chejeji cha Yesu Kristu chatongekademu muchima weitahi ndikanda. Mulonga yena odina kufuira kuinka chejeji ichi kudi muntu wejima. Kulonda tweshikutongeka chejeji chansangwe wahi mudi eyi. Kulonda eyi tweshikumuhandira yena. Kwenjiri yala umu watemeshero kudi hiNzambi. Ishina dindi Yohani. Yeni uwenjiri ekadi chinsao cha chejeji ochu. Kulonda ejima akukuhelela chakushimu na yena. Yohani. Yena hadingi di chejeji uku. Wenjiri kulonda kekadi chinsao cha chejeji ochu. Dichi hanu Yohani anamutemeshi. Yohani adina kutena odi Yohani njimiki. Yena amutemesheli kulonda atweshikulumbula ngao dehi. Kuinza kwa mwanta wetu Yesu Kristu. Kulonda atweshikuleja nyana kaisa lera. Nao kudi muntuna kudina kuinza wambadika yena Yohani. Kulonda atweshikukuhelela nsangu ya Yohani. Nino chake nzai mwanta Yesu akatweshikumukuhelela. Yohani hadingi di chejeji ochuku. Chejeji wadinga di mwanta wetu Yesu Kristu. Mukanda wa Yohani chapter 8 na verse ya 12 mwanta Yesu nindi. Muntu yena di chejeji champata munu mwishina. Muntu weji makumulondela yena. Muntu weji makumukwelera yena. Hambache nikenda mwidi mako.
wambakendanga ho muchejeji ho mulonga yena ukutwesha kumwinka chejeji ukutwesha kutongeka chejeji mukuhanda kwindi kwejima. Ilanga mvesi ya 11 nawu wenjili mwindi yomweni antu indi yomweni ya mtambu iruku mwanta Yesu wenjili kudaa Isarela wavari kili kumuchidi wa Isarela wavari kili mwichunga da Isarela kuna ku Middle East. Ilanga antu indi alondere iriki ya mtambu iruku hampinji yoimu henjili ho kudia Isarela ko ilanga nezi kudi antu ejima mumpata munu mwishina kuiji mkwechu chiwati yanga insangu ya Yesu Kristo chiwati yanga nao yena nezi mumpata munu mwishina na kufira hanshidijei wa mkwela deta hindikanda mulonga nekanda wa mkweleri nine ina Isarela ana amukanini mudi chochimu kunsa yachu inzambi wambaka ibabesha dichinzambi na mutemeshi mwanindi Yesu Kristo kudetu ejima kulonda yena ekalika jaishe wakanshidi jetu yena diuna afuti de inshidi jetu yena diuna atambulide kubabeshe wakanyilonga yetu yanshidi hakurusu yena ambabeshe limulonga wanshidi jei ninshidi jami ninshidi jaka ikejima dichi yena wasenderi inshidi jetu jejima yena wafuiri hakurusu yena amukabishiri yena amweteri yena amuchonkeri yonga kumbavu hiko kuidika mashini menji inkumi naku amujikiri mwijamu wasangukiri hefuku damu chisachu ho hamulungu hankunku ya kucha mwanta Yesu wasangukiri na ngovu ya yene kulumbula nao yena chalala hiNzambi yena chalala wakweti ngovu ya kuchula umu wendina kutambula chenyi nechao sheri chenyi hampinjumu mukanda wa Yohana dichi Yesu Kristu hiNzambi Yesu Kristu hizu ho huku Yesu Kristu himuntu nenzo ho mumpata munu mwishinako chinga umwiruki nei hiNzambi kama na chineri hiNzambi kama na udina ngovu ya kutwesha kwa mwina mkwechu udina ngovu ya kutwesha kunga mwina ami udina ngovu ya kutwesha kwa mwina antu ejima dichi yena wenjili mwindi yomweni antu indi yomweni ya mtambu iruku kuiji mkwechu wamutambula de kuikala cha mwinu cheini mwanta tahindikanda wamutambula de yena kuikala mwana kanzambi kude itahindikanda wamkwela de ne yena kankawo ndi diuna atweshiku kwa mwina tahindikanda. Ilanga verse 12 now ilanga ejima amutambwiri wayinkeri wanta kuikala nyana kanzambi wowe nao akuherera ijina dindi dichi ne ukumukwelela lelu nei lelu kumutambula ukuiteja ne udu mukwanshidi na kutambula cheni cha mkunkulu cha umu wa haya nyaka china kuinza ho kuitila mdi mwanta wetu Yesu Kristu na kukutena ukuikala mwana kanzambi inshidijei akujana kena ukukuwelela ijina da Yesu Kristu akukwa mwina achikupu ukutambula kwa nakewa kwa nyilonga kwejima Nzambi ukutwesha kukwana kena achikupu mulonga unakuweleri ijina da mwanindi Yesu Kristu yena kanka wendi de udina ngofu ya kutramwina etu na kututokesha konshidi jetu jejima mulonga yena wapwekesha limashi indi akurusu mumukanda wa Hebero nao chakadi kupwekesha mashi koskwana kena anshiduku dihana afumi yena nezina kupwekesha mashi indi hadi anshidi jetu etu ejima kulonda netu kumukuwerera yena chalala ukutramwina chaswejeri hiNzambi kenga mpata munu mwishina waheneni mwanindu mho kulonda muntu kumkuwerera ahitu mwanyaka kabuli kunonga dichineye mkwechu kumkuwerera Yesu Kristo ukukwamwina ukukwinka umwa hanyaka hiwa katwesha kunongako dichi kulomba kwa minami mkwechu unatiri kunsangu ilelu neikanda umukwerera Yesu Kristo lero dikalifu kudawa mwini kudi utweshiku mukwerera yena kulonda tweshikwana kena nshidijei akwinki cha mkunkuru cha umwa hanyaka iumwa hanyaka hiwamanangaku wekala hoho mudi Yesu Kristo mwana kanzambi dichi mukwerera mwanta Yesu kwa mwina mukwerera mwanta Yesu kukwana kena nshidijei jejima mulonga yena wafuiri akulusu kukola nshidijei jejima amujikiri mwijamu hanyuma ya kufa kwindi hakulusu
hefukuda mchisachu yena wasangu kili mukufwa kurumbula nawu mwanta Yesu chalala wadinga hiNzambi kamana yena na tresh kukwamwina kunshidijejejima na ukuyingisha na ukutenda walonga kumeso waNzambi wajila Nzambi wakadi nshidi wabulanga kutala hanshidi na tresh kukuyingisha hakukwelela ho mwanindi mwanta wetu Yesu Kristo ndichimukwelela mwanta Yesu ifudi ndaleru nekanda omukweleri newa mukwelela dehi chwaleka hakuna kumukwelela kulonda tresh kumushimuna na kuda kwenu achidikanda mukweleri Nzambalemi akukiswile mkwechwa wanampinje yakuntila mwifukudi ndalelo Nzamba akukiswila kwilicha chuwai. Bye bye.